Bongo le baqosuwa-mmoho ba leshome ba tlo arabela diqoso tse 69 tse mabapi le ho tlola molao wa naha wa ditjhelete. Dipolasi tseo leng karolo ya diqoso di rekisitswe lebitsong la bomasepala ba mmalwa moo beng ba tsona ba filweng tjhelete e nyane e seng eo mmuso o e lefileng bakeng sa dipolasi tsa bona. Menyenyetsi e bolela ha ba bang ba baqosuwa ba ile ba fumana tjhelete ya diteboho ha ba bang bona ba ile ba fuwa le makoloi. For the past 11 years, the NPA has not been ready to try this matter. My only conclusion will be that this is done for political reason, to drag my name into the mud of corruption, and I want to reiterate that I'm not corrupt. Jwalo ka NEC ya ANC batla hore ditho tsa yona tse qositsweng makgotla a dinyewe di ke di emelle ka thoko, Bongo ha o bonahale a tla dumela ho theoha. The issue of step aside, it's been discussed by the National Executive Committee of the ANC, and to this extent there are guidelines that are being discussed. I'm told they are going to provinces for further discussions, and they will be adopted, and would engage with them. But we are warning against the guidelines, against the backdrop of what happened in Cape Town. Baqosuwa kaofela ba lokolotse ka R10,000 mme ba tla boela ba kgutlela kgotla ka la 4 Motsheanong.